musun ko kunyin ro mamalo kinyane kata banin beso an kun beno go teran kana wakati so na to jamani ke no ne madina no ko keso o ta gara ke wakati lenki kenga gemu fevrier ka son tumunga sine wujunu fili temple arosiko to varo dan tanto beno ga kite onar kun kinyanda ga mo ta ga bismillah lawti anya hamay nga kar mongo ya kan to kontar gollu nyani ga gawi ma onar ro ko warundi ku beno go kitunga do o no kun kinyanda ga sasa kebe gani rusi fari dumante be go o jamane ne kengani goromiko aro o ministry be gani tanganda no ministry nga kengani sado kamara akoni reke ntago na masala na koyo ara koyo koni nanti kebe gani jamane nga ina demande sunya katia kudo malingara ora kane mbogobe demande ndamensu o kenya na kati mali lemensu ya kenda ngefale kebe gano ko irisume ministry be go I jamane ndo jamane kutu na kamini mfi ya kabande nga kenko ni kengono o jamane ndo bito feeling terende me awoni lenki kumbani awoni ra ko nanti iri mengani kebe kenne kana gondo golinya kana go aro golinya lema go nkilenya kama kenda ngefale o ministry colonel Abdoulaye Maiga akan ko ne buguna koyo o arado o telenka korenga kengani o wertemnga Kenya uri na ko nanti yugo be ko ne ko ministry manga ken to ngani Guillaume Ngefa Antondogo yonwa murna maga bito filime ana I jamane to gira kengani malinga ambugo o jamane no gonde sasa ono donko e kai kebe gani ko mbole debenga mbole me akengo kusane cercle nyare kai meri gole go koni jopa kengani forage ndabande gole ken jopa algamse ke ko tanga nangemu evri akaso ke filonga sine wujunu fili temple aro siko kalsinga buku kubenu maga keni sapabe gote sapabera ambiko kalsike buku nonye iti igarautu kebe khane maga keni yagarunga ro lagayan kitana mogobe jimpinga igaranta tampini jimpi nqibarenga mogobe kuro jimpo sirenga ro kitene imaga neweri mogobe ketara ono jonko isai sagoni kebe gan ko tonne tumime kenta gande yagaru benu kinanu gato gajange kere Kenya fevrier kasoke kota fananga sine wujunu fili temple aro filo aganya tagande ke ganya noko benu kene kasorola morbila kendo tura kolomba de maneke megrido transition nsoromba nga ketara ono jonko e gawo oni kebe ganyi sirgabe ko koni giriba kanonga idebunga kati gawo seruku me fo gabe kenni lemunundo yagarunye igirikati idebunga nalekati gawo me debinonga igaburi debu benu kuni donga bangenye donga ime kengo wo tili bangenga Kenya iri yoko koni jope araba ke kotanga araba dangite ke kotanga nalekati gawo ke banga jaten ko nga bugo ke be kama kenti kota su gilili ken jope kota su mobil hakabe ko ni gawo debendi te serunga awo temple karibane su ango tanagate serenyine anogonde igawoni igawurubaka serubaranto kudo nali tangande muru gawo ime jamane nogonde bawo serukuru tampunduguru nansago isara koruko kama isara burun kama mogobe Kenya sigi ikagara kille muru na muru kati gawo debe namo ko barende obaraka gawo oni debe gono debe be go tikenda kobe ime akengo ansongo seriklinere fevrier kasoke siko sine wujunu fili temple aro siko serburun kone ekenu yugoi na marafan kati aya moto gumu koni yanyi ira marfan katu yugo ke ajoginem laka ke koni ma qora ko kununga ke no nyane gaworo ansongo naga mobile su koni kilende asosi kebe ganye osora sunu habanda no koni wuntele
igari ira yaga muru fike kudo kubenu sigintengani igara killen kitana mogobe nandigi I hajun suro mogobe mare musun ko kunyiniro mamaniro kata ka bane beson kumbeni gonten kana wakati su bara dantan to benu gani kitungaren lenki nikinyanda ka kunya feke ngota gara no gemande kumbani alla kana dunga inshallah